米多伦的罗米阿米尔，祈祷每一天。Mapaurip ko mitiaray to gawas at damlaw。信主的人必蒙救恩。Sarikaka mapulong平安。Malatsay kita a milayap to suar no gawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以Yohani sakatulu at sefang 6 safaw at tusir suar sa tala maulah ko gawas to damlamlaw saka pasleteng sa jingra a pafri to lengan a wawa ningra to saka tsaaw ka tekop no cima-cima a pasorinay amitier i jingraan o saka jiurib nangra to mitlaotsay saan。上帝那么爱世人，甚至赐下他的独子，要使所有信他的人不至灭亡，反得永恒的生命。约翰福音第3章第16节。Sarikakaaw o pinangan numita o kalutamlaw i o mamatefus atsa o jiraraway atamlaw. Nikaurira o nafarujuan no kawas i o mamapaurib ko soalinay ko falujo amitier i jingraan a jiraraway atamlaw。在一般人的观念中，犯错的人受到惩罚是天经地义的。然而，按着上主的心意，那有罪的人若真心信靠他，也必蒙救恩。Mitolong kita，我们同心祷告。Tapangaw tatamaan ko ulah isu i takwanan. Sa ay bisa osi kiso to raraw ako. Nika tatamaan ko pinengneng iso to nika soolin no falujo ako a masarujor amitier i tiswanan. Ta paoripen iso kako。主啊，你对我有丰盛的慈爱，你不数算我的过犯，而是看重我以真诚的态度忠心信靠你，使我蒙救恩。Pakai ni i talamaan nay angangan utapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。